Department of Fisheries Manipur na Sinduna kunmanga Suba National Fish Farmers Day 2025 Directorate of Fisheries LAMPHELPAT IMPHAL the Pangthokkhre Thoramaduda Nifumanga Suba Annual Fish Fair cum Fish Crop Competition 2024 gi Makong matang takraba singdasu selgi mana yenthokduna puning thawatki competition aduda highest producer of fish individual category da ahanba manada Salam Lokendro Singh Lafupat Tera Imphal West Ani Suba Manada Ningthozam Basanta Singh Khordak Vishnupur Ahum Subada Laimujam Dinamani Tentha Amadi highest indigenous fish producer da Salam Lokendro Singh Lafupat Terada Selgi Mana Kusinaki Akoi Manipur da su National Fish Farmers Day sida koina akoi gi ningol sakobu gi nga gi mela da top winners sing adagi contribution achow tawkiba farmers sing da koina gas prize consolation prize to da koina honor tawgi numit atunga segi numit sida tawi koina mamang chahi da tawkiba mela da past tari da koina piriba se gas prize 1 lakh ni second na 75000 ni mind to da consolation prizes 20,000, 10,000 people mayama yauri na koina honor tawzari ba se moigi awaman do stage da awaba ide moina baraga tawdo koina department recognition pibagini akoi Manipur da hozik akoi gi requirement se 20,000 metric ton gi akoi gi gap sile banina koina Assam gumba Arunachal kan Andhra Pradesh gumba adagi West Bengal gumba sidagi koina nga se import tori nga se akoi gi culture da akoi gi way of life the yaw banina akoi any function ma starting from sosti Sorat ngatang babok ta koi nga se festival ko ding mat yaw ni nga ki requirement se koi meitei gi or koi Manipur gi se da yamna choba requirement ma lei